اوه جاده که سرکی قازا آمیدیه گودیکویت کانیا مالا یک جوان جاندین کو پرانی روزانه بهودان یا پر جترومبلین گشتیارا لیو که حالاتین قازا ناوری دی بیجن نزدیکی 5 ساله اف جاده به وی آوای نشروانی و نجی کرت گشت و گزاری خلیدکت خودان دا کو جتوزا اوه جاده خلاص ببین چه کوچمانتوی نکنیم و چه چه بیتن نقیرد کن نایدید کن موسم هوینه رک اینوت کویتا ویرا بوار بکات بس خود از اون کوچلیتید ویرا باش توزه نه ما سیاحتت برای خودت نه بلد یوم میدیت نه حکمتت برای خودت نه زود بسیاری کش کن حاجتت بده چه کنوش قصدو اول نزدیکی 5 ساله افشار هل ایدی کن حل کندی و شریک اوی بوریوتر اینو ویو هلو یواتو اف توزا اف ایدی همی و سعی مدوته تو خونیت مدوته تو و دکانت مدوته تن سروکالج نشینوار و گشت و گذاری لجواتا پارێزگەها دوو که درباره اوه جاده دبیجه و بۆ ماوەی 2 ساڵایە ئەم دیفچوونێ ساوی بابەتی دکەین و ما هەمی لایەنێت پەیوەندیدار ماوەگەهدار کرینە کو ئەفریقا زۆر یا گرنگە بزیترین وەخت بێتە چێکردن بەسب مخابنی بە حتان و ئەفریقا یا مایە هوسا ئەوژی چەند ئەگەرێکێتەی ئەف پروژە یەکریە 3 مرحلە 2 مرحلە یێتۆتینە ئەنجام دام بەس مرحلە دوێ یا مایە پنیڤەروش بەر نەبوونەوە پۆرەی بێژ بەربێ قەیرانێ هیچ لایەنێکی خولێ نەکریە خەم کو ئەف پۆرچەمایی بێتە قەرکردن مرحلە سیێ ئەوژی هێشتا پروژەیەکێ دیە حتا ئەوژی تێتە ئەنجام دان کانیا مالا دکویت دنافر هاوینگه حسیلا و سنتر قازا آمیدیه جاده ویا سرکی و که حالاتی دیدن دیار کرن چندین جاره اف جاده هاتیه هر کنم به مرم رای خستن بورین آوه والپشتران نه هاتیه سخبیر کرن لو ماجی تو خوازین که هر چیزوی اف جاده بیت قیر کرن نیادور ماریه نارتی قازا آمیدیه